ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Ойсаи Абдуҷамил. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мушовири девони амири давлати Қатар Холид ибни Муҳаммад Ал-Атияро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили вобаста ба густариши робитаҳои ду кишвар баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи муносибатҳои Тоҷикистону Қатарро баланд арзёбӣ намуда, аз муҳтавои робитаҳо дар сатҳу зинаҳои гуногун бахусус дар сатҳи олӣ изҳори қаноат намуданд. Холид ибни Муҳаммад Ал-Атия пеш аз ҳама салому дуруди амири давлати Қатарро ба сарвари давлати Тоҷикистон ироа намуда, аз имконоти дидор ва баррасии роҳҳои тавсияи ҳамкорӣ барои ҳарду кишвар судбахш изҳори хушҳолӣ намуд. Зимни суҳбат таваҷҷӯҳи бештар ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, энергетика, истихроҷ ва коркарди маъдан, кишоварзӣ ва сайёҳӣ зоҳир гардид. Рушди ҳамкориҳо дар самтҳои илму маориф ва истифодаи зеҳни сунъӣ низ аз роҳҳои муҳими таҳкими минбаъдаи муносибатҳои ду кишвар номида шуд. доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи минтақавию ҷаҳонӣ ҳам табодули андеша сурат гирифт. баъд аз 11 сол бо дастгирӣ ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин парвоз дар масири Душанбе-Ванҷ-Душанбе анҷом дода шуд. ҳавопаймои Ан-28 имконият дорад ки дар як ҳафта як маротиба ба сокинону сайёҳони дохилию хориҷӣ хизматрасонӣ намояд. Иброҳим Назруллозода ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. нархи чипта барои як нафар мусофир 750 сомонӣ муайян гардидааст. тартиби хизматрасонӣ аз харидории чипта ва ба қайдгирии мусофирон дар фурудгоҳ оғоз гардида, барои анҷоми парвози бехатару бароҳат ҳавонавардони дорои донишу таҷрибаи баланддошта ҷалб карда мешаванд. кормандони ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо истифода аз имконоти мавҷуда метавонанд дар як ҳафта як маротиба парвозҳоро дар масири Душанбе-Ванҷ-Душанбе анҷом диҳанд. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматрасониҳоро баҳри рушди минбаъдаи соҳаи нақлиёти ҳавоӣ беҳтар гардонида, доираи парвозҳоро ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ марҳила ба марҳила васеъ мегардонанд. бори нахуст сайёраи Ан-28 ба ноҳияи Ванҷ роҳандозӣ кардааст ва минем ки бигзор این پروازها و دائم عمل کننده باشند و مردم توانند که با هر وسیله که خواهند به ناحیه خود این سفر 50 دقیقه است انجام دهند و چه خیلی که می‌بینیم و امروز مردم با یک سیمای خوب و عالی به فرودگاه آمدند. مقدار مفید است برای مردم ناحیه بنج. دوام سال 2025 چهارمین خطسیر هوایی پرواز خود را در مسیر دوشنبه ونج دوشنبه بعد از 11 سال تنفس دوباره انجام داد. ҳавопаймои Ан-28 аз як тараф имкон дорад ки ба 17 мусофир хизмат расонад. агарчи ин ҳавопаймо дар назар хурд тобад ҳам, вале пас аз парвоз ҳар як нафар шоҳиди манзараҳои зебою дилфиреби Тоҷикистон мегардад. парвоз дар масири Душанбе-Ванҷ-Душанбе дар 50 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи ноҳияи Ванҷ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе-Ванҷро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ваҳдат ки мо ба ин замона расидем. таи солҳои дароз ҳаст ки амин хати сайри Ванҷ Душанбе кор намекард. барои шаҳрвандон барои рафт омад ба пойтахт бисёр осон шуд. ҳамагӣ дар 45-50 дақиқа мераванд. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе-Лахш, Душанбе-Ишкошим, Душанбе-Рушон ва Душанбе-Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд, бо истифода аз имконоти мавҷуда барқарор намояд. бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе-Хоруғ Душанбе, Душанбе-Кулоб Душанбе, Душанбе-Панҷакен Душанбе ва Душанбе-Раш Душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз идома дорад. Иброҳим Назруллозода, Меҳрӯзи Ҷумъа барои барномаи ахбор.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاوان 561 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز 387 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. گزارش در این خصوص. در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمون جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای سازندگی وسعت تازه کسب نموده است. با استقبال این صحنه فرخنده چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه یاوان ولایت ختلان نیز بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون ادامه دارد. خامد افروختن بناهای استقامتی بلندآشانه، مرکز خدمترسانی و آباد و زیبا گرداندن کوچه و محله‌های ناحیه همچنین چراغان نمایی راه بناهای معموری از جمله این اقدام‌ها به شمار می‌رود. ساحه معارف یکی از سمت‌های افزاینده‌ای سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. این زمان در نزد 9 مؤسسه تعلیمی ناحیه یاوان 76 صنفخانه ایلاوگی برای زیاده از 3800 خواننده در دو بخش کارهای ساختمانی و مرام ادامه دارد. در ادامه تدبیرهای آبادانی در دهه دهنه دهاتی دهنه ناحیه نیز بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی کودکستان و صنفخانه‌های ایلاوگی با سطح و صفت معاصر به نقشه گرفته شده است. با سهم صاحبکاران وطندوست ناحیه در دایره اقدام‌های سازندگی برای 640 خواننده در دو بخش همچنین در دهه عالی سامان جماعت دهات آبشاران با سهم صاحبکاران محلی و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان بنای ایلاوگی دوشانه برای 700 خواننده در دهه تقایبات همین جماعت نیز بنای ایلاوگی دوشانه با 14 صنفخانه برای 640 خواننده در دو بخش تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شود. در ناحیه یاوان در دایره عملی شوی معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون بر رشد ساحه معارف از آن جمله ساختمان بینا و صنفخانه‌های ایلاوگی اهمیت جدی داده می شود. در ناحیه وابسته به زیاد گردیدن شماره اهالی و تشکیل جایهای نشست برای خوانندگان دقت جدی داده شده. در 6 ماه سال 2025 در نزد 7 مؤسسه تعلیمی 48 عدد صنفخانه‌های ایلاوگی برای 2400 نفر خوانندگان و 4 حجره کاری برای آموزگاران پورا ساخته به استفاده داده شد. حفظ اجتماعی اهالی چون دیگر بخش ساحه‌ها در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در پی عملی نمایی نقشه‌های سازنده در بیمارخانه مرکزی ناحیه یاوان دستگاه و تجهیزات‌های معاصر طبی نصب گردیده امکانات مساعد تشخیص توبت فراهم آورده شده است. امروز به ساکنان خدمترسانی با صفت طبی پیشنهاد می‌گردد. در بیمارخانه طبیبان دارای ملکه بلند کسبی فعالیت می‌نمایند. بیمارخانه دارای نقلیات یاری تجلیلی موثر بوده شبانه‌روزی به اهالی خدمت طبی می‌رسانند. مسئولین نقشه دارند که برای بهتر گرداندن سطح و صفت خدمترسانی طبی از اصول‌های معاصر تشخیص و توبت استفاده نموده با این وسیله دانش و تجربه خویش را نیز تقویت بخشند. در پرتو سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون ساحه تندرستی در قطار دیگر ساحه‌ها روز از روز رشد و نمو یافته است. اول خصوص بیمارخانه مرکز ساحه تندرستی ناحیه یاوان نیز در این روند سال از سال جریان انکشاف وسعت یافته ایستاده است. علاوه در بیمارخانه با تجهیزات‌های زمانوی معاصر تامین و برقرارسازی کرده شده است که این هم باشد سطح و صفت خدمت رسانی را به اهالی ناحیه و بیرون از ناحیه باز هم خوبتر و بهتر می‌گرداند. طبق معلومات آماری با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاوان بنیاد 561 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است که از این شماره علاقه 387 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار گرفتند. شکرانه استقلالیت رو میکنیم که همین خیلی وطنی آباد و زیبا داریم و در وطنی خودمون کار و فعالیت میکنیم. در همین ساختمان زیاده از 40 نفر کارگر کار میکنند و با معاش خوب هم تامین هستند. صفت ساختمان به استانداردهای عمل کننده تاجیکستان جوابگو می باشد. رحمت به پیشوای معظم ملت که تمام صاحبکاران را دستگیری میکند و ما کارگران همیشه در وطن خود کار و فعالیت میکنیم، حرکت میکنیم که یک گوشه کنار وطنمان را
ободу зебо гардонем. аз 387 иншооти ба истифода дода шуда 4 иншоот ба соҳаи истилоҳоти саноат, 15 иншоот ба соҳаи маориф, 1 адад пойгоҳи обкашӣ, 2 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 2 иншоот ба соҳаи варзиш, 6 бинои баландошёнаи истиқоматӣ бо ҷойгиркунии марказҳои савдои хизматрасонӣ дар ошёнаҳои аввали биноҳо, 1 бинои маъмурӣ ва 356 иншооти боқимонда ба дигар соҳаҳои иҷтимоию маишӣ ва марказҳои савдои хизматрасонӣ рост меояд. Қамардин ҳусейнзода, мақсади мақсад, ноҳияи Ёвон, Ахбор. дар давоми 5 моҳи соли равон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов наздики 50 иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо дар ноҳия корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 30 иншоот идома дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов тадбирҳои созандагию ободонӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардида дар асоси нақшаи таҳризишуда дар баробари бунёди даҳҳо иншоот дар маркази ноҳия ҳамзамон ба рушди инфраструктури деҳот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. амалӣ шудани чунин иқдому ташаббусҳои созанда дар деҳоти ноҳия имкон медиҳад ки мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ саривақт бартараф гардад. дар гузашта роҳҳои маҳаллии деҳоти деҳмой ҳолати ногувор дошт. дар вақти бориши барфу борон барои хурду калон рафтуомад дар ҷодаҳо мушкил буд. барои бартараф кардани ин ҳолат чандин нафар аҳолии деҳот маблағҳои барои сафари ҳаҷ пешбинӣ худро дар ободонии роҳу кӯчаҳо сарф намуданд ки ба таъкиди ходимони дин чунин эҳсонкориҳо савоби дучанд дорад. инак дар соли равон бо саҳмгузории ашхоси саховатпеша мунфаршкунии кӯчаи ба номи Абумуталлиб Хушмуродов ки зиёда аз 1,5 километрро ташкил медиҳад оғоз гардид. сокинони деҳот тасмим гирифтанд ки давоми соли равон бештар аз 5 километр роҳҳои маҳаллиро мунфарш намуда дар ободии диёри худ саҳми бештар гузоранд. вусъат ёфтани таъмиру навсозии роҳҳои мошингар дар деҳоти мазкур далели он аст ки мардум сарҷамъу муттаҳиданд ва ҷиҳати амалӣ намудани тадбирҳои ободонии фаъолнокӣ нишон медиҳанд. ҷиҳати рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи Ҷаббор Расулов бунёди биноҳои иловагӣ низ бо маром идома дорад. бунёди бино ва синфхонаҳои иловагӣ ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва саҳмгузории аҳолӣ амалӣ карда мешавад, шароити мусоидро дар самти таълиму тарбия фароҳам оварда, баъди ба истифода додан мушкилоти мавҷуда хоса норасоии ҷои нишаст аз байн хоҳад рафт. аз ҷумла дар деҳоти деҳмой бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани 2 бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ва 31 барои 880 хонанда имконияти илмомӯзӣ беҳтар мешавад. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дар назди 5 муассиса бинои иловагии синфхонаҳо бунёд шуда истодааст. баъди ба истифода додани синфхонаҳо 1450 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта мешавад аз сохтмонҳо аз ҳисоби падару модаро ва аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шуда истодааст. дар маҷмӯъ 34 синфхонаи иловагӣ бунёд шуда истодааст. норасоии ҷои нишаст мавҷуд буд, ҳаминро ба инобат гирифта синфхонаҳои иловагӣ бунёд намуда истодаем. тадбирандешиҳои саривақтии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ боис ба он гаштааст ки аз соли 2022 инҷониб 473 иншооти таъйиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Ҷаббор Расулов, Ахбор. дар ҷамоати деҳоти ба номи Абдулло Абдулвосифи шаҳри Ваҳдат дар доираи иқдомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ деҳаи Баҳористон боз ҳам ободу зебо мегардад. мунфаршнамоии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёди пулҳо аз ҷумлаи тадбирҳои созандагӣ дар ин деҳа мебошад. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим.
деҳаи баҳористони ҷамоати деҳотӣ ба номи абдулло абдулвосиф шаҳри ваҳдат рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. сокинони деҳаи баҳористон ин ҳама ободкориҳоро василаи сарҷамӣ ва аз суботи ҷомеа маънидод намуда тавонистанд, ки дар давоми як соли охир бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бештари нақшаи таҳрезӣ гардидаи созандагиро дар ҳудуди деҳа ба сомон расонанд. мунфаршнамоии зиёда аз 3 километр роҳи байнидеҳавӣ аз ҷониби сокинони мардони бароманди деҳа давоми 8 моҳ ба сомон расонида шуд, аз зумраи иқдомҳои бунёдкорона мебошад. бунёди 2 купруки нав пайвастани 2 деҳаи ҳамшафат баҳористон ва гулрез буда, ин тадбири хайрхоҳона бо саҳмгузорӣ аз ҷониби марди наҷиби деҳаи баҳористонро ҳамчун амали шоиста метавон унвон кард. дар радифи иқдомҳои созандагӣ аз шаҳри ваҳдат зебогии дигар зам менамояд. дар маҷмӯъ дар рӯстои баҳористони шаҳри ваҳдат 300 хоҷагӣ сукунат дошта, нақшаю мароби ҳар нафар аз сокинон саҳмгузорӣ дар тадбирҳои ободонию созандагӣ ва бо ин васила истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. маҳмадалӣ абдукарим, хайрулло холмумизода, ваҳдат ахбор. бо истифода аз таҷриба ва усулҳои муосири парвариш, саҳмдорони деҳот метавонанд дар домани талутепа ва заминҳои кӯрамилалмӣ бо роҳи обмонии қатрагӣ боғ бунёд намоянд. шарҳи бештар дар гузориши Гулчеҳраи Сатор. иқлими шаҳри Панҷакен барои баландбардоштани маҳсулнокии себ ва афзун намудани истеҳсоли дигар меваҳои шаҳдбор хеле мувофиқ аст. бино ба маълумоти омории майдони боғҳо дар ин гӯшаи биштосои ватан 3473 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 1409 гектарашро тогзор дар бар мегирад. кишоварзони соҳибтаҷриба бо мақсади фаровонии бозорҳои дохилӣ бо меваҳои тару тоза ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо ин навъи маҳсулоти серхаридор талош менамоянд, ки тамоми чорабиниҳои агротехникаи парваришро сари вақт гузаронанд. дар шаҳри Панҷакен 3800 гектар дарахтони мевадиҳанда боғзорҳо мавҷуданд. дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ дар хоҷагии деҳқони Абдулло боғҳо дар вақташ коркард гузаронда шудагӣ, байни қаторҳо мулоим кардагӣ, поруб дорӯҳои минералӣ коркард карда истодагӣ. боғдорони соҳибтаҷриба барои тарутоза ва беталаф нигоҳ доштани мева дар тамоми фасли сол бунёди сардхонаҳои замонавиро ба манфиат медонанд. то ба 60 тонна ҳосил гирифтагӣ соломо ҳаст. аз гелос мо мегирем 1 тонн 1.5 тонн. از انگور میگیریم تا 4 تن 4.5 تن. از سیب ما تا 40 تن از گیتار سیب گرفتیم. این مرد کاردان شکرگزاری میکند که توسط صاحب استقلالی امکان پیدا نمود که خود را صاحب اصلی زمین دانسته در 3 گکتار زمین باغ بنیاد نماید و از ثمر مهنت روزگاری آباد و آسوده و زندگی شایسته داشته باشد. از ثمر همین باغات ما دارای 40 تانه سرخانه کردم، فرما کردم و زمین های نو از خودکنی به کار کردم. با مهری بی اندازه به هر کف خاک وطن سال 2005 به بنیاد باغ شروع کرده و 15 سال می شود که از ثمر مهنت نه تنها در جماعت دهات لایق شرالی بلکه در سراسر جمهوری صاحب احترام گردیده است. زیرا این مرد نیکنام مهنت را برای عبرت میکند تا آیندگان در برابر کام شیرین کردن کاری نیکش را ادامه دهند. فرزندان با همه مهر وطنداری وطن دوستی تربیت کردم و مسادم که مهرشون فقط وطن باشد. در این دهات همچنین 20 گکتار باغ خوازوی بنیاد گردید که نوهای بهترین انگور را از شهر حصار و ترسونزاده دسترس کرده خواجگیداران می توانند با مصلحت متخصصان ساحه بعد 3 سال از این باغ حاصل دلخواه به دست دارند. با دستگیری جناب عالی محترم امامعلی رحمان اینجا به آب آورده شد. بعد تاکای نو بنیاد از حصار آورده کوریدیم. عین حال این نهال ها باید با گفت متخصصا
3 سال به حاصل زیاد. در دامن کوههای سربلند دهاتی رودکی با اقدام آموزگار سابقه‌دار بنیاد زینباغ نمونوی کارنامه است لایق آموزش و پژوهش. محبت بی اندازه وطنداری بود که امکی سننبر توانست در این دامن کوهپاره‌های خیلی بلند سبزیش بیشتر از 4000 نهالان همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده را تأمین نماید. شروع از سال 2020 این مرد پاک ضمیر اولا از 2 کیلومتر آب برآورده میخواست در این دامنه کوه ارچه‌زار بنیاد کند، ولی حس بلندی وطنداری و آبادکاریش امکان نداد که با 200 بیخ نهال ارچه قناعت کند. سال 2020 اول ارچه‌زار کردیم. مقصد اساسی ما ارچه‌زار کنی بود. از همین کوه چشمه دارد بنیاد کردیم، آب نرسید. مجبور شدیم که با از دریای قوله گفتنی دریا هست مسافه 4 کیلومتر آب آوردیم. بغیر از 200 ارچه که گرانده بودیم ماندگی همه درخت حاصل دهنده تشکیل کردیم با واسطه آب قطرگی. این زمان میدان باغ 4 گکتر را تشکیل می‌دهد که در آن 1000 بیخ نهال سیب، 1000 بیخ دیگر سیاه‌آلو و باقی مانده‌اش را انار و انجیر و بادام و گیلاس و نسترن و دیگر درختان همیشه سبز در بر می‌گیرد. امروز با امید و نهال‌های شنانیده‌اش نگریسته باور دارد که درختانی که از محبت دل آب می‌خورند سال‌های نزدیک بارآور می‌گردند و آیندگان از میوه‌اش کام شیرین میکنند. ملت تاجیک از دوره‌های قدیم دارای هنرهای گوناگون مردمی است که با زحمت و تلاش هنرمندان رشد و تکمیل یافته تا زمان امروز آمده رسیده است. در ناحیه تیمورملک نیز دایر به حفظ و آموزش و احیای هنرهای مردمی توجه بیشتر روانه گردیده. در این سمت هنرمندان زیادی هم فعالیت پرثمر دارند. گزارش علیم ناصرزاده. بحر حفظ فرهنگ و احیای هنرهای مردمی در ناحیه تیمورملک با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی برنامه و هدفهای مشخص راهاندازی و عملی کرده می شود. در برابر هنرهای گوناگون خلق تاجیک، هنر طبق‌تراشی نیز در ناحیه از جانب هنرمندان در حال رشد و تکاملیابی قرار دارد. امامعلی کریمов ساکن شهرک بهمنرود ناحیه تیمورملک 10 سال این جانب به هنر طبق‌تراشی مشغول است. دستگیری‌های حکومت کشور، شرایط و امکانات فراهم آورده شده و رشد و احیای هنرهای مردمی او را به آموزش هنر طبق‌تراشی وادار ساخت. او این هنر را نه از پدر و بابا بلکه از ذوق دل در ایام میانسالی آموخته و امروز نوع‌های مختلف طبق و ظرف‌های گوناگون حجم چوبین را با صفت بلند آماده و پیشنهاد مردم می‌کند. امامعلی کریمov فرزندان خود را در برابر دارای دیگر کسب و شغل مناسب بودنشان اینچنین نازکی‌های هنر طبق‌تراشی را نیز به آنها آموزانده است. حالا باشد نبیره‌ها را نیز در این جاده راهنمایی می‌کند. این هنرمند آموزش هنر را برای هر فرد وسیله دریافت احترام و موقع مناسب در جامعه و ارجگذاری به عنعنه‌های باستانی هنرمندی خلق تاجیک می‌داند. همزمان در برابر فعالیت پرثمر در تربیت شاگردان با استعداد نیز سهمگذار است. طبق‌تراشی یکی از هنرهای سنتی مردم تاجیک محسوب می‌یابد. در زمان امروز هم این آیین هنرمندی با آمیزش رنگ و تابش نو و مطابق به ایام رشد یافته و از جانب هنرمندان در حال گسترش یابی قرار دارد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه تیمورملک، اخبار. در رابطه با رعایت قاعده‌های بی‌خطری آبازی و پیشگیری حالت‌های غرقشوی از جانب مسئولین شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در شهر ترسونزاده در بین ساکنان به خصوص جوانان و نورسان و استراحت کنندگان کارهای فهماندهی گذرانیده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. در رابطه با پیشگیری حالت‌های غرقشوی هنگام آبازی و رعایت حتمی طلبات قاعده‌های بی‌خطری از جانب مسئولین شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در شهر ترسونزاده ستاد دائم عمل کننده تأسیس یافته بین جوانان و نورسان و مهمانان و استراحت کنندگان کارهای فهماندهی گذرانیده ایستادند. در دایره این تدبیر در جایهای ممنوع برای آبازی شعار و آویزه‌ها اینچنین علامت‌های اشاراتی نصب گردیده با استراحت کنندگان و نورسان و جوانان از جانب گروه‌های کاری عاید به رعایت قاعده‌های بی‌خطری و راه و اصول‌های رسانیدن کمک اولیه در حالت‌های غرقشوی دستورالعمل‌ها داده شد. وابسته به تدبیرهای فوری پیشگیری حالت‌های غرقشوی در اساس
нақшаи чорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳр ситоди доимиамалкунандае ва гурӯҳҳои корие ки таъсис дода шудааст имрӯзҳо бо тамоми ҷамоатҳои деҳот ва тамоми табақаҳои аҳолӣ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондӣ идома дорад. дар тамоми он ҷойҳое ки барои оббозӣ манъ аст ишораҳои огоҳкунанда аз тамоми зернизомҳои ҳудудӣ ва зинавии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда насб шудааст ва ҳама рӯза зери назорати доимӣ қарор дорад. фасли гармои сол тобистон талаботи организми инсонро ба об ва машғул шудан ба обозӣ бештар менамояд. аз ин ҷост ки сокинон алалхусус кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар бештари мавридҳо макони обозиро вобаста ба шароити маҳал аз ҷумла каналу дарёҳо ва маконҳои истироҳативу фароғатиро интихоб менамоянд. дарёҳои ширкен ва қаратоғ ки пуртуғиён ҳастанду аз ҳудуди шаҳри турсунзода ҷорӣ мешаванд, мутахассисон оббозӣ дар онҳоро тавсия намедиҳанд, зеро шиддати об метавонад ҳар сония хатари ҷиддиеро барои ғарқшавӣ ба миён орад. аз ин рӯ сокинону истироҳаткунандагон барои оббозӣ ҷойҳои мувофиқи талаботи бехатариро бояд интихоб намоянд. дар баробари риояи қоидаҳои оббозӣ шаҳрвандон бояд ба тозагии об низ аҳамият диҳанд, зеро покии он аз ҳар гуна олудагиҳо ба талаботи беҳдоштӣ бояд ҷавобгӯ бошад. дар ин баробар соҳибмулкони ҳавзҳои шиноварӣ, роҳбарони соҳилҳои фароғатӣ ва муассисаҳои истироҳатӣ дорои объектҳои шиноварӣ масъул ҳастанд, то барои мизоҷони худ ҳангоми оббозӣ шароити зарурӣ фароҳам оранд. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар робита ба пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ аз ҷониби шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри турсунзода минбаъд низ ба роҳ монда шуда ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои нохуш тадбирҳои саривақтӣ андешида мешаванд. фаридуни субҳон, садриддини иброҳим, шаҳри турсунзода, ахбор. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.